Ukisoma neno la Mungu katika kile kitabu cha Luka sura ya 15 kuanzia ile mstari wa 11 mpaka wa 24, ukisoma hapo kwa umakini unamwona mtoto anamfuata babake kwa unyenyekevu sana, anaenda kumuomba mali. Na unamwona babake kwa upendo mkubwa sana anampa mwanae mali. Lakini huyu mtoto baada ya kuzipata hizi mali, unamwona anaenda mbali na babake. Anaenda kuzitumia hizi mali vibaya sana, tena kwa uasherati. Na hii ndio tabia ambayo inawatesa watu wengi sana. Watu wengi wanapokuwa na mahitaji, watu wengi wanapokuwa na matatizo, wanaenda mbele za Mungu kwa unyenyekevu sana. Unaona hawa watu wanakuwa na bidii ya maombi. Hawa watu wanakuwa na bidii ya kusoma neno la Mungu. Hawa watu wanakuwa ni wanyenyekevu mbele za Mungu na ni watii wakubwa sana mbele za Mungu. Lakini Mungu anapojibu maombi yao na waona hawa watu wanaenda mbali na Mungu, unaona ule muendelezo wa utii, ule muendelezo wa kusoma neno la Mungu, ule muendelezo wa maombi unapotea kabisa. Sikiza nikwambie kitu ndugu yangu. Sipo hapa kwa ajili ya kukuhukumu. Nipo hapa kwa ajili ya kukukumbusha ndugu yangu, anguko lipo mbele yako. Ni heri ukubali leo hii kurudisha mahusiano yako na Mungu. Ile bidii ya kusoma neno la Mungu, ile bidii ya maombi, ule unyenyekevu na ule utii mbele za Mungu, rudisha.